Whakaporohora mai e ki ko si so. Wau pe koe toi tuu pe moi mo ui. Koe au tui viki tai kia te au. Neo mo kupe kia ke ne mo ui pe. I ronga i au mo ui mo tui viki tai kia te au. E kai au piti te ne mati. Rai ngata. E au kuau i roi o mo ui a hau koe ring. Kene ku mai ke funga e kuki mui. E hiri o kiri hono au mapehe. Ka koi aive haka kano. E mamata kia e roha. Aia ke mamata kia i ure kau moau. E kohoku ni mata. E sio kia i. O i kai o e pehe o e kehi. Kai te tau whao mo tau toru ha mea ki mamani. Ui poki e kai te tau rawa ke aru mo tau toru ha mo moi mea. O si hoa nani kua ki. Pea ko si hoa kone toa. Maro i ai pe waka o si hoa. Amen. Poro hei me kamata ki tau rota tau ki tak. Tau kua. Himi ni mangeu como pulmano mi Tataha ni ngai himanako pekia Mele lamatana Nima niau como pulmano mi Jisu a pei taura taura roi si o kau priki mi hen O mau kapteni koe he kume kunula lei Afi mai ana ma. Na ua pe. Ki whao. Sola moi ulangi pe, mama o i kuno ton. O whakawawe pe kia. Yo mau nofo mamau. Kangi ho mau rau mari e. Wapi e. Wapi e.
Si so o mau a toko mai o mau tupu ke mau mo ma mana e whanua rere langa e mau whakaaku heke wa tua e a fiona ku kiloa o a fio aka. Kai lava e he aku mai o tangata ki ni tatai ai taulahi maulunga o no loto mau kupu e a fiona. Ku mau uno atu i a koe taulo uri me ki mantoro to ao. E ku maura vei ki mau kuloi a tāne oni e a kumao ni oni ane pau e a fiona. Kei grava ki hana hatu mau mataki a fiona. Mau mātu tō te i hai tō no e ame mau kote a nai. Koe ao koe ni o ku mau Tataha i te pare koe. Koe ui koe mau o ngoi ki Kauhenga me mai. Mo whami. O ngoi ki Kauhenga me mai. Ka mai ki Ouau. Mai whanau. Koe ui ko mau kutaka koe. O hiki a te Rawa mai ai tātai koe tau. Ai e au te whakao. Urumo tua, ai uma ai whaku. Whakau whakataka. I whakamāwai, whakaheke e kapolau o ia. O whaina kaa e tua, i whakamāwai o mau o tua. Ai pine, ai tua, e whare, e mea o tua. Kamila waitu ai si whanau, au mai whamini. Peko ke usi whani te o whaanga. Koe whakamasiwa ko hoko i alo te whai. Koe tau mai ai o tua, ko mea ko mau kure ki ai. Ko ni pea e whora ia. Ko ha, e ko osi o whakamasia. E ko monu ia ki nau toro. O pekia e ki e tō te kūpeki. Koe au mau nunu mai ai e a koe ki mau kau katape i e lotu e moi hūpia atu ki a fiona e si whainga taa o hoko i e loto whare laisa Tataha. Neongo ko la vea ai e ka inga o e loto kai anō e eke kunga konua. Si kako no ai pe mo
se whakao sene. Nau mau fia pe e o tua ke mau hanga te benga te koe e ko koe pe ia ho mau whanganga. Koe ke toi ai hapo te maru te mau unu ki ai, te mau hanu ke tam te mau alu ki ai, te mau kore ufanga ki ai, koe pe ia. Ko koe o guai a maro ki pe moi ufanga. Moni pe ai wholokola sione. Wau e se mau tui pi ki tai pe ki a te koe. Kai e ia me te mau tai Malanga. E ko koe pe ia e hala te a moi moni, te a moi ui. E la whanaki e te mau tō te koe a koe. I whanonga ku mau whai ki taimi ki i tāni ki. O te mau noko a mumu noa. Te a ue puku tū ho mau roto i hoko e nāti no ka ati. Ko hiri ai mo ui koe ni, o ki ai ai mo ui ta. Ia ku mau tui pi ki tai ai ki a te koe o tua, ko koe ai poro e ki a. Ina e o tū koe e la fiona, ni surprise me e pe ki a. Whakamao ki whakamooni, ki a whakamahino, o ke maa whakape e a fiona. O kore peke a fiona eki, ai a koe, koe te o whakamawai o te pai, koe ki whakamawai koe. Ma ulotu ke a fiona ki tāpukina mai ai o te pai ki, ai whahu, ai mwai o motua, i whanau pai a, lepa koe mwā mo tau o whanau i no katoa. E ki e hita kui Spain, ma ulotu pe o tua hupi e ki a fiona, o ngai o ngau e a po o tua ma pole pe ki a fiona pa ka na tua e to tu mai ke vai ngamari e pe ai ngau e ko fai tu ke tere pe matani a ko tu ko fai pa e o mo tua ka mai pa ni wa ho le dei ai a ko ma o ka ko to pe o tua e ko malo i a fiona ke o pe ala na ni ma lo ko re a ko to pe na me ko be o alo ko sisu praisi ka ko mau ko ui amen. Wak folofolo e lau mau tau tolu i he mau kere se mga koen to e me hi mga fulu nga same hi mga fulu nga same
ai koe Samea Mosese. Koe tangata o tua. Ei, o koe ho maunofo anga, i tō tangata mo i tō tangata. E ki whakatupu e ngahi mounga, e whanau ia mamani mo i whanua. Io, halu mei mua lau i kuonga, koe o tua pēa e awhiona. O ke whakawhoki ki he fu, ai tangata mea vai vai. Pea ke pehe, hako a tama, whok mai. Koe tau e awhi iho o wakai, o konge koe ane awhi, ene o si. Pea fo i wasi, e po uri. O ke awe ki nau tolu hange hawai wha, o ku hange hamohe ho nau kotoa. Pongi pongi, nau hange hamuka musie. Pongi pongi, ranu mata mo tere wawe. E fiafi, tu usi hifo pea mai. Koho hou hau o ku mau osi ai. Pea ku mau mau tafu ua iho tukta maki. O ke whakotu e mau ngahi hia iho aona. O e mau ngahi mea fufu i he mama o fofonga. E kua pare o mau ngahi aho katoa pē iho hou hau. O mau whakaosi o mau ngahi tau. O hange hatala noa o kulau. Koe ngahi aho ho mau tau, koe tau e whitu mo fulu. Pea ka lahi hoto ngu, e au nai ki he walu mo fulu. Pea ko hoto wiki a ngā, koe ongo sia mo i muni. E oku tu usi, wawe, e oku tu usi wawe pea tau punda. Ko hai oku ne iloi, o hou hau, hono mama whau. Pea koe lahi, ho tuku tā maki, o tau mo mea. Ako mai ke mau, whakafōfua pehe, o mau ngahi aho. Ka mau utu mai haloto poto. I riu, eiki, o futu, o lolo, te ria, o kauta mai o iki, o ki mautolu. Whakamākona ki mautolu kei pongi, haki ho alo o whau. Ke mau mawawa mo fia i o mau ngahi aho kotoa. Omi ha fia ke hoa mo i fuoloa o mau whakawai e awhiona. Ai ngahi kau o mau whia ngai mo i kowina. Ke hā o ngā we ki hokau kamai o eiki. E ki e nau whānau o langirangi. Io, ki ate ki mau tolu, ai whakawhawha o eiki ko mau o tua. E ai ki tu mau i ate ki mau tolu, ai ngaue ho mau ni mā. Io, ko e ngaue ho mau ni mā, ke whotu o mau ia. Amen.
e ua e le soni lau mata tolu ha pe e ulaki ipselia Paulo ke kai Korinto wa ta ndima le si wa no wa ngai le ko ka ko en ko fu tu o klai me pe ya ko po fa hinga ko mo ko me ai fo mai ya tangata mate ya fo mai ya tangata foku ai te tu wa oi pe ya io ange to pe o mate ka to pe ya atam pe foki fa mo ui ha ka to pe ya kalas ai takita ai hano wa ina polo kalas ha ko ai ke na to ko kalas Fai ni haele mai. Ka hoko ai. Nata ana. Ka tuwange e ia ai pore ana i o tua. Io i tamai. O ka kua ni whakataanga. Ai pore ka toa pe. Tuunga ka toa pe. Mai mao. Kua pau pe. Ke ni ha. Kai ua ke ni tupu ai whiri ka toa pe. I hana lalo wae. Tā kua whakataanga. Mui whiri whakamui. A mate. E ulau. Nā ni tupu. I lalo wae o nā. A mea katoa pe. Ka iai nai hataha. Tani pehe. Koe haa e anga. Oi whakatu. Oi te kia. Koe haa e anga. Oi sino. Mau hau. Mokina utolu. Asiana ta e loto. Nā moe mea au ke tō e koe. Ko ki kai whakamohu i hake ia. O kapau o ki kai mai. E koe mea au ke tō. Talai hei o ki tō a sino mea. Tene hauko ki ai. O ha momo i tenga pe. A ui te nai. Pe haka au ke. Ka koe atu ki ai e o kua sino. O whakatau. Hinga tenga taktaha hono sino o nā talai hai o kuanga ta ai kakano ko tō te ai te taha pe ai kakano ai tangata taha kehe ai kakano ai manu taha kehe ai kakano ai manu puna taha kehe ai kakano ai ka o ki ai whoki ai whahinga sino whakalangi moha whahinga sino kai mamanu. Ka ku taha ai teunga ai whahinga whakalangi. Taha kehe ai teunga ai whahinga whakai mamanu. Ku taha ai teunga ai laa. Taha ai teunga ai mahina. Taha kehe ai teunga ai ngahi whetu u. Io. Whai kehe kehe ai teunga ai whetu u oe. Oe whetu u. Pehe foki voi toi tū o te kia. Tōku tō koi koto aua, tōku tū koi koto tai whaau. Tō koi koto pāraku, tōku tū koi koto te mua ia. Tō koi koto vai vai, tōku tū koi koto mālo. Tōku tō koi sino whakakano, tōku tū koi sino whakalau mārie. Tō pau ki ai ha sino whakakano, ka kuai mo sino whakalau maari. Ange whuko mea kua tohi, nai hoko ai ura tangata a tama koe whakano ui. Nai hoko ai a tama ki mui, koe lau maari e whakamo ui. Nai tala hai o kufua hoko, ai whakalau maari e, kai kehe, koe whakano, e toki hoko ai whakalau maari e. Ura tangata koe tupu whakai mamani. O mea e pe, hono ua o i tangata o i tupu whakalangi. Nonga hanga o i mea e puna, e mau ia e wāhinga mea e puna. Kei nonga hanga
tu whakalangina, e mauia, e whahi tu whakalangi. Pea hange, o tau maua I misi o mea whare moe mea e pu, e ko, I tau maua I misi o tu whakalangi. Pea ko eni pe mea, o kutala atu ka inga. O kai lava e whakano, mo toto, I kosi noa pe ai pure anga o tua. Umaa ka kosi e aua, e sai wha aua. E, kau tala atu panustere. I kai te tau mohe kotoa pe, kai te tau liu kotoa pe, ia poi mō meniti. Ia poi kemo pe, I hifi whakamui o e talu pe te. Io, I hifi e talu pe te, te e toko tua e pe kia, o tai wha aua. Te e hoki tau toro, e ni liu. Te kukau ke ai, e mea auhani, ai tai wha aua. Te ke ai, e mea mateni, wha mate. Pea ka ai rewa e mea auhani ai tai wha aua. Mo ai e mea mateni ai tai wha mate. Pea e toko sia. Ai whora koia nai tohi. Ua whongia a mate. O liu ko I kuna. E mate. Ko wha ho I kunana. E mate. Ko wha ho hukuna. Koe kuhu e mate koe anga hala, me koe mālo hinga o anga hala, koe lao. Kai whakawhetai ki heo tua he ne tuk mai, ki tau I kuna ho tau eiki, ko tisu kalaisi. Koe ia si o kāinga, o paanga. Ke mōtu ma. Kai ngaue, o mō tupure kina mau ai pe, I ngaue eiki, I homo iloni, o mea ki eiki, Como whakao sia o kui kai koe lau whanoi. Naka ngai. Ko kole ke o whatapu ke he awhio ai o tua i o tau loto ngā. E tuku pē mua ke o whangatu he whatapu nai mua ki ai aki ai whataha anga koene. Ke ata mua muau ke whai haki pio ka lafi. Nou au pito o Mele. Ko kole whamole atu. Na o si lava pepe o ka lawhia ane po. Ko ki hi mea si I pe te ulawe ki ai I he ahoni. Ko kole whamole ka ia tono no whamole I au. Ko ongo mātu anai tupo me iai a Mele. Ko tangata aiki ko sione sile Kauhenga o niwe pena e maria pe mo melaia lepa o folaha ko ongo matu a alata ko Taniela Funaki o lotopea Pena e maria kia a kata o loto maufanga. Pea mo maufanga pe Naomi o nofo nuku he tulu. Na e maria ia sione aia koe mautamai ia sione sile mo lata Kauhenga. O iai ai whanau e toko whā. Ko e lahi, ko au,
lepa Kauhenga hau. Mali ki vaini, mosione moi tau hau. Kuiai e mawhanau e toko walu. Ko whika ua, ko wike lotu Kauhenga. Maria ki nuku he tulu, mo kafo atu, matawhahi Kauhenga. Iai ai whanau e toko nima. Ko Mele Olimipa, Kauhenga lama Tataha, na Maria mo atu naisa lama Tataha. Na iai e na whanau, ko e toko tolu na e moui. Ko kore ke hufanga he whakatapu, na iai e ki whanau e toko ua, hange ko ia ko whamatala o ronia me po, na si wha ele tae hoko. Ko e lahi taha ko olivete, ko e mahanga ia o Rodney. Ta ko e ua ko Rodney. Ta ko e sisi taha ko si oe. Na e malo lo a Rodney a olivete, kono tau tolu ia. Ko e kansa. Ko tui te mo lava peo whakafufua. Ko e whae ko e ni. Na ika ko whae na mo ulele. Kala ne fua ka venga, whai ki a belenga, ahono ngai whatongia. Ko e whika wha, aiona Kauhenga kolo. Maria ke whai whekau, o salesi kolo o veitongo. O iai a ena whanau e toko wha. Ko ki mautolu kotoa ai whine matu a whewhine na mau wha ele mahanga katoa. Uwhanga he whakatapu. Ka whoki mai mua kia Mele Tataha. O kuhingai e tau iheni i a koe ni. Nei hawa Mele ki Australiani e tau tahiwa balwha ki maasi nai. Ko e whakatala noa, ko e ne hau, ko e toko tama, i hoku ki whoha whikatolu. Na iai e taimi, na e fie mau ia, e Simeone Kama, Kuone Pekia, ko e Sela, i Bathurst. Ki aluango to o tama he ne ki whanau. Ko whewhine nai manako ki whanga ki whanau. Ko hono tā vi ai to o tama. Pena e sa ia pe whanau ia ia te ia. Hange ko ia ko ane pōna i lea i hoko o whewhine lahi. Nei sa ia ange ki mautolu ia ia Mele. Kai ke mau sa ia i he mau whae. Ko e hano ringa, ko hiko tā mo ta fulu. Nei nofo ai a Mele ia mahina i tolu nai, o whai ai tō tama pe a pau ke ne whoki mai. Ia ne whoki mai koe ki heni, nei o mai ai ki tamasi i he nei manaki. Ai mau anko. Ko utala noa ke te whine mo whae, na ne ngahi ai taka kotoa peia, ko e ne whanau. Ko Rodney, hange ko ia mo mea i, ko e mahanga. Pea ko ia, ko e tau kete ia ki a Sioeli, ko e CCE. O kui heni a Rodney, pea mo Stella, kono o whaanga. Mahalo pe te waweni pea maui atu,
ke whai mali, he osi pea ai potu koe ni. Ko sio e li, ne maupoa ke a metina. Ia ia ki mokopuna o Mele, ko e na ki whanau e toko ua. Ko ki tahine ko Evalina, Vera, Tataha. Ko o whaanga peni o Mele. Ilo lelei ko ki tau ono. E Mele, e Evalina. E mea ko tope. Ko ke pule ha mea ai. Ko e family, o ko mau i heni, o koe koa family o toko lahi. Ko e tahine whahu o e ahoni, o sela hafoka. Ko e moko puna ia, aho mau meitanga whikaua. Ko Mele, nai hoko a Mele, ko e whiwhine Malanga hoko. Ko e whiwhine a kona, o siasi whakaungo. Ko hono tawi, ke tai mua, he ngahi ngā ue ai siasi. Neongo ai masive siva, hono ni maa. Kana e tali le lei pehe kau whiwhine o e whakaungo. Ke nau fua pea Mele, ko ho nau te hina, ko e ta o kete. Ke nau kaunga kau whataha pe. I lele a ki i, o e kolosi ko ia. Hange ko ia na mō, hive hiva mai aki. Ko e whiwhine whita, o ne fua hono kolosi, o mui mui, ki o tau eki ko si sukalaisi. Ko e pōpo aki ofa pa mo e whamalo lahi aki. E family, ko ngā lutuku e. E te hina ofa. Mo mate aki, mo ofa whanau. Whamalo lahi aki. Whamalo atu ki pai whikau. Ki sea, mo tari e whatangi nei pai. E naisa kau mase o eri mo roni. Ke mea mai o whakakata. Tuku ha mau koloa, ke whai ake e whanunga. Tuku pe mua ke whakaosi ake. E vesi whakaosi o himi manako a Mele. Lau o ku Tataha, hono kolosi. Pe ko hono hala ke whakaosi. Nei kei peito ilo Mele ia hala. Keke. Ke koe ofi pe ke kolosi o e eki. Ka inga. Ke tau lea pe mua ke lea na pai e Mele. Ko tau kolosi e. Ke tau fua whi mali e pe. Kehe. Ke tau wofi pe. Ke sisu. Mele. Fulaua. Te toku whelo. Tua whai. Koe wholofola himi, te tautua hiwa ai i he ngā mamawha. Mo Malanga, whakaosi si whae koe ni. Mele, Olimipa, Kauhenga, lama Tataha. Ono nima ngea, whaanga fulu mā hiwa o himi. Nima wha hiwa, ka taki tau hiwa. Kehe ke ofi pē, ki a te koe. Ko eku hori e, mo eku toa. Neongo koe hala, whau i e whaingata. Ha mea pe te o lawa, ke maua i koe.
me ki tala mai, he taimi mua. Ko kui kai halafi, he whai mafua. Kai hauwhi mai, ko e ofi ki haafi. Kehe ki o lawe ai, ia te koe. Lau koe loto maa, e si o pau, ki ho fofongana, loto tatau. E si isu, ngā oe mai, ki o tawhi si no i vai, o ofi ofi ai, ia te koe. Ves whakaosi. Lau o ku takitaha, hono kolosi, pia ko hono hala, ki whakaofi. Hoku kolosi e, te o fua, whie maari, kehe ke ofi pē, ki a te koe. Mokore, to mama. Ya rofu moa, ya fiona. A koe koe milino. A koe Ouau ai no ngā whie mai. Au moa ho fōwhora ki si whāmiri koe. Naisa ka mā Rodney o Joe. Hepa me tautonu. Pege sea ka mā Tumua e tō mahmahi ki toko pēa e kia ho kama.
peke te mau tolu ai pau mai. Mahuinga ai ongongo e pesi manako e koe ke fini koe. O koe si su. O koe ai koe tu u. O koe ai moku. Magatti che fine buona e a poi Mele, Olimipa, Kauhenga, Malanga, Tataha. E mai kautoro se siga Mele, Kauhenga, Ouau. E whahoko e whakawhamiri make. Kowa wata ia a poi. Take whahu. Kodaki e whanau mo i mahapuna o eike tau whanua. Kodapatu sinari whamiri to tō te o Mele tōpunga i hei hahona. Taki sea, mai ko se kuatana. Ko memoria no tu mo ke au kaki ko tapu he. Ko kwanga tapu tokoni. Ni polofola manako e te fine koe. Ko whakawangi ko pe mua ia ko te kau. Ke te kautoro e whamiri ko e siasi ngani kai ngā o wha. Ta tau mai a Mele Olimipa Kauhenga lama Tataha ki e whiawhini ake vesi koeni. Koe wholofola ia e ko si sukarai si. Ouau no kupe he. E mea a si sukia, kokola si suka maa, mea tā noa. Te kia si la salosi koe ofa anga o e eiki. E mea a si sukia, ko au pe koe toe tu, mo ui. Koe au tui pi tai ke te au, neomo ko pe kia, ka tene mo ui pe. E ronga aia mo ui, mo tui pi ki tai ke te au, e i kai au pito tene matu ko tai ngā. E pe manewa si sua wholofola ke maata. Wholofola e te tautoro ki he whiawhini. O ku ke tui te mea koe a o ke tui, ko sisu, ko toi tuku ia, ka moi mo ui. So the text for this afternoon, for this special farewell with Mele Olimipa Kauhenga Lama Tataha, is her favorite verse. It comes from John chapter 11, verse 25. And I'm going to add into it verse 26. And this is Jesus speaking to Martha of Bethany. Mother's brother, Lazarus, has at this point died for 4 days. And Jesus, after 4 days of Lazarus in the grave, finally reached Bethany. And Martha came out to meet him. And Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. And then comes the challenge for us all this afternoon. Do you believe this? Do you believe that Jesus is the resurrection and the life? We're gathering here to farewell somebody who has died. And I'm sure the question in your mind, what sort of promise is this?
What is Jesus offering us? I am the resurrection and the life. Sorry, what was that? What did you say, Jesus? I am the resurrection and the life. I'm breathing. I'm alive. What kind of life is that? What kind of life are you offering? You're saying, the one who believes in me will live, even though they die. And so here is someone who has to die. Jesus is saying, if she or you or anyone believes in me while you're still alive, and this is the blessing of Jesus is saying here. He's not speaking to Lazarus who has passed away. He was speaking this to Mother, to you and me, those who are still alive. Lazarus has passed away. Mele has gone too. You and me, who are still alive. Do you believe that there is life beyond this life? Do you believe that when you stop breathing, as she has stopped breathing, there is still life? Life is something that we do not know. But Jesus himself, who is the resurrection and the life, promised. How can we trust him? How can we trust Jesus to say this to us? How can he be so bold to say this in the face of, after 4 days of someone being in the grave? I have heard of so many people with near-death experiences telling us that they see lights and some see fire, something like that. You know, the problem with me, those people, is that they were just nearing death. They didn't die. A lot of people making much of those experiences of death, of near death. I need somebody who has died. 1 day, 2 days, 3 days, dead. I need somebody like that to tell me what it is like beyond the grave. If somebody died for 3, 4 days, come back and tell me I am the resurrection and the life, I should surrender. I should trust him. He has every credibility in this world for you, for me, to put our hope and our trust in such a person. That is the credibility that Jesus has for saying, I am the resurrection and the life. You see, for Jesus to say that there is life beyond this life, life without breathing, he should have a category for death. Death while you're still breathing. Because then if you can understand that there is such a category as those who are still breathing while they are dead, then maybe we can understand the other side. Stop breathing while still alive. And I remember in Luke chapter 9, someone comes to Jesus and said to Jesus, Jesus, I want to follow you. But first, let me go and bury my dead. Not his father. Somebody has died. Jesus said to him, come follow me. Let the dead bury the dead. Did you hear that? Let the dead. So there are living dead who should be out there burying the dead. Do you hear that? So that means that there are people who are just walking around breathing. They're dead. It's no wonder
tell them about the promises of Jesus, there's no response. They said, oh, well, let me think about it. I'm still young. Maybe there's something happened in my life, something catastrophic or something like that. Maybe I'll consider it. Maybe I'll just look at our religions too. Yeah, I'll still pray for you. Do you remember the story of the prodigal son came back? I love that story. You should love that story too. Remember when there was a celebration of the son returning, and there was joy, because that's the nature of people who are coming to Jesus, who are being saved, who have found this life that Jesus has promised. There is joy. I'm very sorry if your experience of Christianity is a no joy sort of religion. Come here and there's silence. There should be joy in finding life. Jesus said that there's joy in this world. There is joy in heaven. When someone finds life, do you remember the other son? He came back and he heard what was happening, and he asked around, what's happening? He said, well, your brother, the one who went away with your father's treasures and spent it all in all kinds of ways, he's returned, and your father has killed a fattened calf, and there is celebration. And did you know he wasn't happy? And the father had to come out and say, son, won't you come and rejoice with us? Your brother who was dead has now found life. I am the resurrection and the life. It's a promise. It's a promise for you and for me who is still alive. I really admire Mele. When I heard that this is her favorite verse, I preached, every time I preach in a funeral, I always preach in the deceased favorite verse, because it tells me a lot about the person. As a minister, I don't really know. I must acknowledge that I don't know Mele. I must have seen her in one of the occasions in church. But her favorite verse tells me a lot about what she was thinking about during her time with us. And then thinking about her favorite hymns too. Mele knew what life Jesus has offered. Life is meant to be in fellowship with God. You know, you see the trees outside. You cut the trees from the ground, what will happen? Well, it may be after a few days, the leaves will still be green, but after a week or a month, it'll be dead, isn't it? Which means the tree needs the ground. You and me need ground for our life. We were created to be planted in God. Life is for us and for you and for me. It's meant to spend with God. Planted in God. Trusting in God. You know, we've done away with it. We have ourselves considered normal to just live without God. And even if we come to God, we just want God to give us what we want. We don't really want to surrender to Him. We just want God to accept us and how this is how we do church. You know, this is the tradition, and you should accept us. Sometimes when I think about it, it's like turning up to the King of Tonga in his palace and saying to him, "Look, Your Majesty, you don't really know how to look after your palace. Let me tell you. Let me show you. I know better." And for those of you from Tonga, you could imagine that maybe just your clothes will remain when the guys, the guards, will throw you out from the palace. But we want to treat God like that.
See, Mele look at God and say, Jesus is my life. Life is to be found in fellowshipping with Jesus. We're so used to the social media today telling us that all you need to go to heaven is that you die. And everybody rest in peace. Well, you know, I wish everybody rest in peace. But it is not true. It is not true. And if you have comforted yourself believing that the only thing needed for you to go to heaven is for you to die, I'm really sorry for you. Jesus, the one who had died for 3 days, came back. He is the one who talks more about hell in the Bible than anyone else. He takes hell seriously, that he says to his disciples, cut your hands off if it's the stumbling block. Cut your legs. Cut everything off. Even pluck your eyes out. Do you see how serious that Jesus taken hell to be? And here we are, we're just thinking, well, you know what, I only have to die and I'll rest in peace. The life that Jesus is promising here, the life that Mele was meditating on in her life, is a life in fellowship with God, with Jesus, beyond the grave. Because beyond the grave, all of us remain alive. This is not the end. This is not the end. But you see, we don't all have the life that Jesus has promised. Mele was meditating on life that is true life. Do you remember the story that Jesus was telling about Lazarus and that rich man? They both died. And let me say to you, a lot of people saying it's a parable, but it's not a parable. It's a story. It must have happened. Jesus must have seen. When both of them died, the rich man was taken to the place of torment. And he was saying, here is a place of fire. I'm being tormented in here. I need Lazarus to bring a bit of water to cool my tongue. And he saw far away. Did you see that? In the place of the dead, there are two places. A place for life and a place for the dead life. The place of life is people who are fellowshipping with Jesus, with God. Because that is what your life and my life, what you're looking for, what I'm looking for in life is Jesus. You know it. You know that everything you have, you feel you're losing it, even your health, isn't it? You know that we're dying. You know that money cannot satisfy your greatest need. You know that you can't grab money and you say, I've got it. You know that whatever it is that you're looking for your enjoyment in all kinds of things, it never satisfies. Because everything that you have, even your food, was meant to point you beyond this world to the other world. Was meant to point you from here to Jesus, who is the one connecting us from this life to the other life. And you see, it brings me great comfort as a pastor, as a church minister, to think that Mele spent her life meditating on Jesus being the resurrection. It's not her. It's Jesus. It's not her good works. It's Jesus. It's not her own righteousness. It's Jesus. It's not her loving little kids. I just heard that from her biography. It's Jesus who is her source of life. The resurrection, who is the life of the future, was her life in the present. And so also you and me.
It's open to anyone. It's not just for church people. It's not just for church ministers. It's not just for Christians. It's for anybody. Anyone. If you believe in Jesus, though you die like Mary, you will live with God in the fellowship of eternal life. Because there is dead live, but living in the place of torment, far away from life that Jesus is promising us here today. Ko tu ula bege mo mo I o mo sino tak mo ki mo to. O whaka a au ho tau sino ki he au. O whaka a au ho tau sino ki he mate. A gawa ki whamara sino. Fo pema fo I kau. Ka tau ilo pe tau mo I pe tau tolu tau sino. O whaka a au pe ia ki he mate. O whama e ko sisu karaisi. Ko mea kotoa pe ke mamata ki ai whare. Mo mea kotoa pe ke tau ki ko hokoloa. E au pa kotoa pe. E ka paure ma koe. Taka mea tau whi mau wa mea tolo ngā. E kai koe. Tau e hau ai mate ia mea ngā tau. Pe te tau mate ko tō beki tau tolu, he tau mai, koe tau taunia, koe tau nakia a yang hala koe mate. Te tau mate ko tō beki tau tolu. He tau kau ko tōa pē, I he mama ana hala ia koe tau oro tonga nofoi, o ki kai ko tau apien sike himi o pēne. Tau whai ho mau e I te na mau lata hei. Laka hene pehe koe nofo I mūru. Laka hene hono ki koro, hono ki whaanga, hono whai, hono mea le, hono loto. Te ria nā ko laka hene o pūri e whonua le rei. Koe whamanatu whai e mere ke te tautu. Koe hae mena te ke alu moia. He alu moia. Ina mai e poto ko e reti. Tō he whakamo kia. Rea kia pete rea ki ko siope. Tō he rea kia apostolo ko Paula. Tō rea peto ki ta puta mai. Ne I kai te tau haku mo ki tau tolu ha mea. Pea e I kai te tau alu mo ki tau tolu ha mea. Tamarewa e poto wako koe. Kaho mea te mau. I ngahi ngā ue ko tau pe o ku ke ngā ngāu ai. Ko whakau kau ku ke. Ko tau ngāu ko whai ni ko whaka ngā ngāu. Āhe pongi pongi, āhe pongi pongi, āhe pongi pongi. Ko te kira moe e whaka ngā ngāu ai ngāu ue. Kau rau e sāni hewa noa tau mai. Ko ho mau pore anga. Ko mau viti anga. Pe koe hau. Mo whukotuka ki sias. Koe whakatau ko api heni. Ko ho mau pore anga. Koe muna mo kaimaka. Koe homo sia. Koe hera ini. Ko te hao whakaukau ai ke viviri ki hamea e tolonga. Siwe whire koe ni pake umaheni au. Mo mene te ma whahau mai ka teo e ne vesi manako. O si maheni. Mama more koe na ngari. Wongo ka fungu ka anoko ni. Ko ilo na mi lau pe se ai family lau pe mi toma ta mai ke kuna ka ke ia ki ni Malanga. O ko te faro to kan lau te baro Malanga ka pe kia. Sai pe ko au ke pe kia ke putu. Ko te fa mana ko au ke to le wi fo ko te fa I. O te fa sa ia e whanau ke ka wai whekau kuna mai. O whakahu e ngā tole pe kia ki rewa, ka kura kui he la o ni. O
O koi mo pe ki e. O mo de ala pe tu alo lo ya. Mo me te whanau mo ko si ki ves manako pe veni. O manako mo pe ke Malanga mo pe putu he ves manako pe toka. He ko ilo ko mea ko ia, ko mea e whanau wa roto gani mo ui aha mo po. Pau mo pe whanau roto o ti mo te vai ko lupe skaha. Potu fora ko tō pe whamana wa, pea oku auna. Auna ki whailo hala, auna ki hako naki auna. Oku tonu ke aha koe te upe ki ai hao ko tātu o Malanga eo, tene ilo koe mea e te mahu inga ke mo. Tupe he pehe mo moto, wahiu, share. Kamata reo te ki whakalaura roto koe. Hoku tau ki o simo wa, mahen peka te ko whakamuru ia, Ini ada di dalam waktu itu. Ini si definin. Mau au pito ke bloto mahino. Ko ne mo uia falau loto. Ko fola asi su kia maak. Mata rasa losio jaifa. Fola ini ka maak mo mere mo kau siu ko na na mai ke te hia ko alasa losi. Koa koe koe toi tu, mui mo ui. Kai hatama te tui piti kai ke te au, neo tene mati. Ilo e mele, ai ama naki. Oi mo ui tai naka. Muilo, koe te ka kai nina urau i e. O koe te mea koe, koe mate mo ui. Ai nei kala koe si isu koe ki. Si tangata koe mea. Ai mo ki alo kanu e kumotua kau toki ha. Mana ko ora tu tau ai pe ki o tu pe tau rei ki. Ai pe o tu pe me ko tau. Ai ma me na e kau mate. O fa pa pe kau pe ki ka ko fa anu pe kai. Mai si su tu ko kau mate ke na kanu kau mate. Ai pe kau mate ma na pe mo lu ko pe mo mate. Ko ai mo kau mate, ko tu pe mana. Una si su, tu ko kau mate mana wa, ke na tan ko kau mate ko tu pe na mana. O hi mai e fora si su. Ko au, to tu. Sere mo ui, ne u hi na tau mo ui ta to ke ferri mo e ki. Hana ka fu kau to ki kere. Ka ma vai fu kau mo kere ko mate ko pa. Ka maa vai pa ame fu akau mate kupa. Ne uhinga ai mo uia ke pe ke tō e tau mo ui e okoa. Ke o te tau mo i tau koe maa vai mo tau koto. Kamu se ko mea yang hala ni vai ni wha maa vai mo tau. Mea yang hala vai. Pea eke sio te kapa e mate ha kamata. E toi mo ui. Sio pe kafa. Fora o tua ka iske, ka ko kamata. Pupu te a hui moa. Te nau toi mo ui e hui moa, te huki a tato. He koe tangia a mere mo maata eki, ka neke i heni. He kai mate o mautonga. Ko au pe koe toi tuku. Manu. Ko sa ke mi e whai mofua, pe mai wesi su kāta tu. Ke firma o ke na o ke hela ia. Ko tui a kai na puta ko ame ai tu me te ko. Ko tui ko ni mai o ai e o to tangata i lo ko tangata i tua na pas mai. O ko ai mo tangata i lo. Tangata i lo to ko ke kai ke ko. Ko tau to no o firma to a ko me ai. Na ya na ko to ta mo ni le a mo. Ana si o maha tangata i tua o ka ko tangata i loto toka mai kia eiki. Ko tangata ia koe o whakaamu eiki ai hono nima ke piki ki he eiko si Isu Kraisi. Ia whakaahono mata ke mamata ki he mo ui ko paromesma he eiko si Isu Kraisi. He aho ia e toko ko tau sino koe ni. Kai alu e tangata koe. E te Paula, e Paula. Whaina sino whewhite nau hama o ia. Whewhe mo ui go al te ane.
Kelewa pa. Koe vale pete to e ke ta wa o to pe ke ka koe. Ia me ai wa na tula to ke sio ke pa ke ilo ai fa ta ia mo ui go al ka. Tengo que to me fu ni o to. O koe ke tu koe fu ni o koe fu ni. O koe ke tu koe te nai mere ni koe fu ni re. Koe o ku tu ia koe akao. O kehe mea koe to me mea o tupu. Kehe sino mea koe to ke kere mo sino koe e fu akao. Kehe mea sino koe tau tupu ke whanua loto mo sino koe whakato e tua e hei. Ura pono wa sio ki ngatu. Sio ke laa, moe mahina, moe fetu, kehe nau oe, moe nau oe. O kia e sino o mea whakalami, moe sino o mea whamamani, pea oku pehe, moe toi tu mehe pekia. Pea sino whakakakana, moe sino whakalami. Kaina oku I whee o sino koia. Sio palumesa si suia. Ko ia, koe ko koe, koe ko tui, koe ko maa oni, koe ko lotu, koe ko lakana he lotu, ko si su, ke hanga ki ai o tui. Hane ko me, koe wi, ka ke mau, ai mo ui koe, ai koe koe mo ui au I tani, te wile ma te tau mo ui pe. Ka koe mo ui whee ke alu ki ai. Se ke mo ui e tanaka mau koroa koe ne kano ke si su alu ke kotu le afi. Koe mo ui koe ka ano kia si suheri, koe mo ui e aru kia rasa losi. Whehu mo e eiki. E koe tau mo ui e na totonu ke peki. Ka pau te ke maua Christ, koe toi tuk mo ui I he ahonu. Te ke whehu mo e eiki I he ahonu o pange koe. Hausia, hapukani. Kau te sio te whimato te mau kuasi. Mau whamaro te rotu. Whanau me whawhora koe. Mua me whamau mauruta a kia se mau whamanaki. Mua me hoko ea me whawhi maare si a naisi, maa kot ni, mo tō, maare, mo he tau, nai kupu e tau tō. Mua me whawhi maare e se a, se puatani, si asi. Nai kai na ofu tō pepu mo kauwhata. I whanau ves manako si fini koe. Mai moe te hoko ia. Koe mau koroa, koe mau mokni. Te whanonga anga kai I tani. I Jesus Christ o whanau. Koe I tuku ke reka tae wa taponi, ka mea mahiwa hini, e reka pio. Isu koe makatuku, ka maru ki au, ko hela I kala, koe potura ala a, koe putu a whaeku, I kai ha kaure re, koe poto makamaka, I kai ha maro o anga. Ito koe makatuku, Ai
whakati. Whakapale mai. Ia umaru ai te raha. Koe rangi ai apa. Ia wiru ia mai. Kapi i wha. Sisue e loko mak. E mak i au. Amen.